pupi si biak siam ale reverend thang lian sang ate di be chuan boruak ala nei chhun zom zela an ngoi to mai do ne mo ti nuwa pupi si biak siam a chuan upc u nau te ne na lom thu le ngen na aron ti chuak le ta tun truma mi hi pat wan chau ni in pat tru aron le do na ni upc u nau te ne na lom thu le ngen na pat wan Zun ni som ni pahni le ni som ni pathum sang ni som ni pahni zana reverend thang lian sanga pusanga ne na upc thurin soi ho na hun thatak kan nei kha alom omin pathianin ngai thatura ati ten an ngai thavek ni inalanga le lama engama ma a inhnial na at thak le tru lo ti tu te ka atang nge in inhnial na at thak ani lo zia le alo trul zia an soi le cham chi mei jok te hian pathian rem ruat na alo ni zia anem ngeta ko ran le ko ran in ep tur ang zong ni lova mi mal panin pathian thu kan soidun na ani awangin ko ran pol le pol in kar boru ti chiat anei tharmai lo ba ka mal som na mel alang zoka mi puizinga pathian thu soi ho na in ram boruak ati khat tamai te kan thurin le pathian thu tak riat na lama har tharna na satak lo piang chuak ta hi kumtam tak chunga lalpa min veitir re tak chunga abu me uzia ka ma min lak tir dan te chena ka ngai tu in keima ir om thu mai ni lo lalpa min lo ti tir ngei ani ti nem nget tu ani a pusa nga po in a ko ran ruai tu poimo te ne na thei to pa tran an kho hi pathian program alo ni rang mai ti ka ngai tu in lom om ka ti a ma se ma ni ko ran mi le sa jinga min lom pui ve thei lo te a thim zong le a che zonga thil ngai tu atu pessimist te be sei na ero chu a hloting ta lo zo ko me ko ran lian le biak in ro pui tak tak om khep khupna mizo christian te hian pathian thu hi kan lo tui pui tak tak to lova tharawa pian non le rule ti na le tharau bo ve na te hi kan lo ta chamin ko ran pol ram thil le activities vel ngota hian kan lo in hlam buaya christian na hi kan lo ti socialize hut anita bera afong chel theya piang in krista trop na nun nei si lovin thu nei na chelek zongin pol puar hi machuan bera man alo ni ta a mizo christian pol rang te kara hian in po ton na om lovin kan in ral khat en mai maya chuti kara chuan kan chan dam na kal kong hi a hi mem kong di kan em bible zirtir na azuyem chatuan nun konga min ruai thleng thei me vem ti te ngai tua chang lova ma ni pol ti dan kan lo kei puisa hau tlat mai hi hai hona a thalo lai te hnola a thalai te von him hi thupui bera kan nei ve tlota wangin khati khan mi pui ma kanin ma chon ta kha ani a soi ho na emo kan nei do ne mo kati kha debate na anga kalpui ani le ta thut sia azan khat na khachuan ka in pe lo hle ani kha ole kan debate chu a zo to a mi ten enge kan ti an hreta a ama ero chu kalo dream dan ang nilova debate dana in ne tumna anga akal tak sia chuan karil ru ariak reng soifia tok lo thil ala ta thowa chatuan nun na le chatuan thi na khoi thei thil ani boxi awangin heng ka point te hi bengsi ka trong try na ne na lo ngai tu thale turin lalpa thranem ngai na in reverend thang lian sanga pusanga le Mizoram UPC unaw te kangen chewani pakhat na UPC trobul history an soi chho zen lo chu in trobul chan chin dik tak hi in hrechiang ani po in ko ran mi pui ta jinga in soi tam lo lam ma se thu dik tak ni si hi in hriat theinan ka soi chho angai ta ani Pentecost ni atanga kumsang ni deuh tho chung chu khovel ko ran zongin thole Iswa Krista thu pek ro pui zomin Krista chanchin tha hrilin pa le fa pa le tharau thiang hlim mingin baptisma an chantir thina chumi hnial tu ma saber sabiliana tekha ko ran kal sual ti in an lo nol to ani kumzabi somni na bultran tirlai harna changtu ten Arroyo Seco California USA a camping an neina an evangelist pakhat Trinity ring tu Canada rama Presbyterian ko ranami R.E. McAllister chuan April ni som panga sangkhajuko som pathum khan baptisma chungchanga thu a hrilna Iswa thu peka pale fa pale tharau thiang hlimminga baptisma chan hi adiklo
chu wangin ko ran masate ti dana Isua minga baptisma chanjok turani ti thu aron soi chuak ta pop maya miril ru ati phok lekle khata omte kha Trinity ring tu vek an ni awangin ko rana khatiang thu kha chak chuak to lo turin McAllister chu an khap zui nge nge kumruk nu kumsang khaja kwa som pakwa khan McAllister po in tidik lova in ngain kha oneness thurin apuan chua kha sud le in Trinity ring tu Pentecostal ko ran tho chu Canada rama lo tling takin adin ta ani khati laya oneness thurin vor chua laya an ho tu pa dang Charles Parham po atho puite Trinity ring tu vek anisia oneness thurin kalsanin Trinity ring tua ai inlet zui vele tabok mase oneness thurin an vor chua lo oi tok an lo om ta tho sia Paul hi chu din pai anom chung chuan zui tu an om zel an ti angin McAllister thu soi lo am tu evangelist pakhat Frank J. E. Watt chuan a boss McAllister thu soi chu alo la uar le zuala pa le fa pa le tharau thiang hlimming chu Isu ani ti in aron ris vele top mai tun thlenga kan UPCU nauten Bible thu ang chia thurin bera an nei tak soi chuak tu chu Isu ani lowin Paul po ni hek lovin Frank J. E. Watt evangelist pakhat ve mai alo ni renga chu ngai dan chu atnuwa mi ten warzoka lo bel chain pa ming chu Isua fa pa po Isua tharau thiang hlim po Isua ani ti in Isua an pu thluvek mai ani tuna in lakal pui mek ang hian hei hi kan UPCU naw te thurin lo ir chua dan thuruk chu ani atual cherle maya Bible thurin akal nek nuk boka mase he Paul din tu te chuan Bible atangin abikin tirko te thilti bu atangin an thurin miltur an dap chop alo ngai ta a kumsak ni chunga ko ran chan china an thurin ang pom tu ko ran an om velo wangin char history hi apumin an mau sam top ringot maya a ming lang tur om ve heklo ti chuan Pentecost ni atanga chuan khatvel apostol tele pola rong bol hun chung kumsom thum panga vela thil thleng chanchin tirko te thil ti bua Dr. Lucariko chu an thurin kal her to sa ne na tu arem turin an du danin an kailek tamayani chu wangin kan UPCU nauten pathian thudik ni angaya in pom thlut mai hi mi hring phua chopatanga lo ir chuak Bible zirtir na dik kalsana kailek thurin in vuan tame kaniti hi ka hril du chewa afin fia na chu Bible puma chang sing thum chuang zet zinga hian changli emo chau hi in nga na kipuya mangin in bel thlut ringot maya mason tum lovin in se ngar ringot maya ni chung chang la chu mundanga kopui nei lo hlir an ni le ngal patrua soi chian ani ang Bible zirtir na kong pui in pen bo san zia hi in riat chua tumin in ril ru lo in hong tran ro u ti hi lalpa mengin ka ngen du chewa buma in omreng lo nan du sang na wangin in history bul tran na thuruk hi puan chu alo ngai ta ani ring hlel tu chuan ma ani po in dap chu ve thei ani a abu ka zia baptisma le chandam na vol 1 le Trinity nge oneness vol trua te chiar tura ompok khovel puma ko ran jidinga kumsang ni don lai an lo von to Isua din sa baptisma dan chu bo chia in oneness Paul ding tir mitlem te jinga an mi phusa pani Frank J. E. Watt le Glenn Cook ate chuan avoi khat na tan April ni som panga sang kha jakwa som panga khan an phuwa chop baptisma formula thar Isua ming chuan anin baptiston ve a chuta tang chuan oneness movement hi alawin tranta ani UPC ko ranero chu ala piang lo pani na USA a Pentecostal ko ran pian dan harna in a rin chua Pentecostal movement atang chuan ko ran pola lo piang neva chung jinga hlom lian ber chu Assembly of God AOG ani a anni chu Trinity pom tu anni McAllister ate zirtir na pen hle takin ati buai velo voin thleng hian he AOG hi Pentecostal ko ran hlom lian ber ni in khovel puma member makta duai somsari don lai anni to a UPCI ro chu makta duai level chawan ni AOG ko ran din tir sang kha ko som paruk khan an minister le pastor ruazinga Trinity pom lowa
oneness pom tu te chu Assembly of God ko rana tanga no chua an ni a chuk ho chuan oneness Paul an din ta hloma chung Paul te sep zinga hlom ni chu infin khomin kumsang khajako somli panga khan United Pentecostal Church International UPCI an din ta ani Mizoram chuan mission ko ran Presbyterian atangin mihlim ho te chu an ruai tu pujakam lova hovin Paul an chuaka van duai thlak takin khati laya lo jin sap nu pido vari chuan Trinity pomlo USA oneness ko ran ding thar UPCI ber kher zom turin alo ko musia kumsang khajako somnga February ni som pariat khan Mizoram UPC ko ran alo ding ta nimphum nge ya baptisma an chang hi chu tu man an soisel pha lo mase baptisma thu chu Isua thu pek oi du lova sangkhajako som pathum le sangkhajako som panga kuma an evangelist McAllister le iwa tate vor chua chop manga baptisma chantir chau ni si dik bera ngain baptisma chandan zong chu an nol ta buai maya anti dan chau chu van ram kai na angin an pom nget ta bur maya ni heti hi ania miten Isua Krista an rinawanga chandam ni theina kong pui pen bo sana vok kong raw anglek anzo ta mai hi mureng chunga ngoi san thei ani ta si lova kong dik ko muin abu te kazia pha mase oi du lovin thiam chan tumin debate pui tura min chau tlatawangin an thu ka zom lo thei ta lovani dang ok chungin zona pa le fa pa le tharau thiang lim minga chuan baptisula ti in isuan thu apesia mase Pentecost ni atrang khan zirtir te chuan Isua mingin baptisma anchang ta zel sia chu wangin Isua ming hian afun khomber ani lovem ni enge Isua minga baptisma chanti radik lo na I oi lo chuan pa le fa pa le tharau thiang lim minga baptisma an chantir na bung le chang hi min ko mu theyem channa ole he zo na chan le thar sat mel takhi ngai tua chian chuan a har salo kan debate laya min zo sek po kha ania jiaka permanent record tan hei hi ka chan na chu ani an zo na chan le nan Isua mingin ka baptisa che ti in jia na bung le chang a ve em le ti in zot let ve ila Pentecost ni le anua baptisma chang tu de khan Isua mingin an chang zel ti kan ria Juda ten an mi huat berle crossa an kenbe Isua mingeya baptisma chang turin veteran thu apeti tirko te thil ti bung ni chang som thum pariata kan mu apostol te ero chuan mi te an baptis donin ti dan tur thu cham phual tur kha an nei sa a thole Isua Krista thu pek angzela baptis tur an ni an du danin an phu chop thiang velo chumi omzia chu baptisma chantir tu apostol ten mi te baptisma an chantir huna an thu cham tur kha enge ti zo ran ngai lovin ama kar khat vel lek kal to khan Trinity minga chantir zel turin thole Isua Krista thu pek an lo dong to chu thu pek ro pui chu apostol Mathayan ti hian a ziak leile wana thu nei na zong ka ne na pe kanita chu ti chuan kalula nam tinami zirtira te siamula pa le fa pa le tharau thiang hlimpinga chuan baptisma ula thu ka pek zong se u zom turin zirtir ro u ati ani Mathaya bungsom ni pariat chang som pakua Dr. Luka hian baptisma chantir tu thu cham dan kha tirko te thil ti bua hian asoi tel lawa wangin kan unaw UPC te hian Isua minga baptisma thu cham chunga baptista ngin an ngai tamai ni inalanga ma se ngai tu tel lawan nei Isua mingin ka baptisa che ti ziana Bible bung le chang khoya ma a chuang lo tirko te thil ti buziak tu Dr. Luka hian baptisma chantir tu thu cham asoi tel ha ulo UPC terin danin Isua ming chamin baptis don ta se Pentecost ni in Isua Krista mingin an baptisanga Samari rama Philippa rong bolin lalpa Isua mingin a baptisanga Cornelia in chunga petera rong bol na lalpa mingin a baptis thunganga Paula rong bol na a lalpa Isua mingin a baptisanga tichuan an thu cham ming lam rik dan adang lam nuai dona a in khuang rual lo nuk mai dona ni kan unaw UPC terin danin an thu cham phual tak mai hi kong ro su tu lai ani phei chuan
a khoi ber nge dik Isua Krista minge lalpa Isua ti minge lalpa ming ti hi achiang ta chuang lo minglam chua dan adang tanek nuk mai le heti thleng hian an ngai to ngaiam o chu wangin achiang lo lelte valam le ro ma se ngai tu ran ngai hau lova thu chiang sa om baptisma chantir dona thu cham dan tur pakhat chia thole Isua na pe chu pa le fa pa le tharau thiang hlim minga baptisma chantir tur thu pek chu ani he thu cham formula hi apostol te khan an man theu tur a pek an ni awangin tu man an bo chiat thu kan mulo chu wangin ring thar ten Isua minga baptisma an chan na hmuna pianga baptist tu apostol te thu cham chu thole Isua thu pek ang nge in trinity ming pa le fa pa le tharau thiang hlim minga baptist tura thu pek khau tak mu an ni Isua nge in he baptisma thu cham tura pek zo a zirtir te hna thu ka pek zong zong se u zom turin zirtir ro u atire ngani chuti ani lo chuan Isua thu pek le azirtir Isua phat san thrin tu petera thu pek kan in do tirani dona sin chu wangin tlai kho nuwa kumsang khajakwa som pathuma evangelist pakhat chu wangin tlai kho nu kumsang khajakwa som pathuma evangelist pakhat Ari Mekalistara vor chua ve mai khange inrin zel don pathian fapa Isua thu pek original hi ani ngei po khan oneness thurin avor chuak mai kha tidik lova in threchuakin Trinity ring tua a in le san le dai cheu ani lom ni enga nge phat san tu thu in oi reng don le he thu dikhi UPC ko rana ka u naw lalpan a mangai te rang ka chak tua laya len pui tura ka hual te hian in ngai to chiang turin keite lul hian mangai na in ka ngen ngoi cheu ani e Isua thu ani lom ni zom in du jok le lalpan mal som mol cheu ro se patrua chun zom le ani ang